Testing. Talofa, good morning. Malo soifua, malo tato ekalesi e tayao. Fatala fatu sofa man malo Yesu Kiriso tato libro tato faola. Vi ia lavale tua ne tayao fo. We would like to extend our welcome and good morning to our guests and as well as whoever is tuning in on our live this morning. We have two songs that we're going to sing to prepare you for the service this morning.
taulana e te tauma no mea malawafi. Holy Spirit, come upon us as we offer you our praises. Would you receive this in your grace? Amen. Tato o matau nei sami ke le pese o sami e lofi pese pese valo e le leo me uma.
fio o mātou whātua tuana. O lea tua oe o mātou lahatana. O lea tua oe o mātou whasuru wa inga. A o mai taino po ngā mawhatiana. E lei rapa se tasi mātou te oi. O nā o lawa fio lawa te tasi. A wā mātou te tali tonu o lawa fio te whamawha na whame a te i mātou mātou te mā. I o mātou po ngā mawhatiana. O le tama oe o le whakarau. O le ari oe o le whire mu. O le tupunga oe o le le i malawa. O le tupunga o whamariana SS. Le atu ai. Se sina mai a mai whakafonga mai le ni kai au. Le I fonga o nu. Wa ufare mai lau whanau I o malu malu tāpua I ni tai hau. Mātu te tāpua I lau whiolo mātu ta mātu. Whai me inga I ate oe. Aua mātu te inoa mau te inoa o le aso e nei. O le aso. Wa unga na tō whainga lau whiolo mātu ta mātu. Te mālo loma I au ngā wenga ngā. Whātāu e na whoi lai I mātou ma le warorangi atoa. Mātou te tāpua I atua I atoa e ma mātou ta maa. Mai se di inga o pese mātou te pese ai. Tau ia le ia longa maa niela o whakawhauna ma mātou ta maa a e au atu. Nau whamanu longa le nei aso. Ma ia pa ia ma ia ma manu le nei aso ma mātou ta maa. Ina iu le nei aso. Ngā runga uma le nei asa. Ia maua laka se di inga o oe o mātou. Le atu ai. Mātou te whawhitai, sana whawhitai lava I atu oe o mātou o tua e o wanga lei mana warofa. Ia te mātou le whana. A wata a mātou mātou whauatu o mātou na tua e ngā vai lasa na tua na iatu. Ate man sara lawa lo nufu mātou atua. O niso I lātou sa whengai mga luenga. O le whanau I te sa whengai I lātou mātou onga. O I mātou fo I sa whengai I tau singa o le whanau. Ai mese ki au masa di eka tongu lo mātou ni ka inga o mātou. Le atua. E atua I lei ma le rofa I atu mātou. O leara mātou ni tāpu inga le me yaso o mātou tama. Mātou uru whare mai o mātou mātou te tāpua I atu e mātou te whaafu. E atu le atu le mi inga ma le whaafutai. O le whaamunu ma le whaanitara. Ono runga rofa ma le wange lei o tumo pēr I atu mātou mai I le ngafi. O le asoi o lava I le whaafu. O tuana I atu le nāwa yaso o mātou. A sawa le mu, te au ngā mena sa whenga e lo mu. E se me whakapole pane mai I mātou. E se me whakamurina I o mātou tanina, po se me mai I o mātou mai. Uno whakamuna pēr lawa I leo le oi mai whiwhia I tau le mātou le. O mātou ainga te pasi o mātou tama. Ai mese lo mātou ne uwhare mai te tau lo mātou ne taia. Vi ia oe o mātou na tua. Whawhitai lamba I atu oe I au. Te inga mau e longa I ai mātou. Whawhitai na mo whio ma leona man maosi. O e fwoi na pē I ate I mātou e aso I aso. Kei lea o mātou. O au whakiruiana o mātou na tua. O le masino rama le I ate I mātou. A wara ese mai rama sa se nea. O le ngata I me tau sei o mātou ora I ngati kunei o mātou. Le atua o lo mātou ni ona whaia nana, o whapeo na tūma pēne mawhitanga mai tātou ma lau whio lo mātou tamana. Whawhitai lau ia. O no le poto marata mai o e fo ina rita rata, no fo mawhi whawai o ia. I ona lava tiuti tai pawe. Ai mese nana, o mātou ni ona sa iri mo lau whio lo mātou. Ia sana vi ia lau koe lo mātou tamana. Whawhitai lo mātou. Moni lava,
E asesi mai tongo mātou kainga te tō tasi ne aso mai aso. Tani tongo te o asesi mai ati mātou loto sao. Ono whapeo na i asesi mai pēr o nofa marunga me lei ati mātou. Ia le atua, o le vi inga mai ati oero mātou te mai ni taia. Whaftai na mo whio o mātou mire ni taia, whau o sa pa ia mātou. O mātou whakau lama whakasi mo nisi i atou o mātou. Le mata ia, nisi o mātou te mātou tina mātou tua o mātou i o pura la mātou o mātou soi fua. O mātou whakatasi le reitai, whawhatai lama i atou e o te tainga i ati i atou. O te tainga mai i atou o mātou ni kaugara le reitai a leo le reina fo i rei atou e o mātou. Whawhatai o mātou matua, nisi fo i atou o mātou whaitau lama whakatasi le reitai au. A inga o mai masani o mātou ia ia la ko e lo tua aftai la ko o mātou to mai no mo fata fa ia ia te mātou no le tele o e fai o e sani la ko mo i mātou mau ia le na mātou tua le tu la mātou to mai sina fio la mātou ni foma e ni ka hau ia le fai fu la mātou ni ta la mātou aftai la fio la mātou ia le nei aso mātou to mai le alu ka tale le lei tu e fio le lalorani, le whakawhaita rana, le whakawhaita rana. Le tua, le whakapea nei whakapaia, o fiona, ta mātou whaangalonga i a mese la uke fora. Fuai le ato whenga wena o mātou te mai, le poto mai te mai a mese a whenga. Mo la te aura ngā wena o mātou te mai. Le ngā te hea o mātou te mai, whaamaro sia o mātou ni te ngata, sai fwe me ofu ngawa, te meka tina ngawa i rai o mātou. Le ngata idea o mātou ta mā, i le sina fia o mātou wa ie, se tainga mua, ka whai tu sai mo i ngaro, o ia mātou tāna fia, le toto, whaamali ina i lunga de stātau, e mai se rama lo tino pa ia o mātou ta mā, na whaamamo moe le lunga de stātau. Le atua whaamamo moe, i mātou a ai o whiinu, mātou mā ona, mā i ie, i nei mea umaro mātou ta mā. Whaafetai, ia toi, ono le leita na ola o e pai o e sa ni lava mo i mātou le whanau. I e whapaia na wale le yasu, whapaia le nasa le ngā o e sakramenta pe a mātou taria le mātou ta mā. I e mana tua fo i le neitu laro mātou ta mā. Lava na sina fia o mātou o ie i le yasu. Te maranga ina, so se lea i luma le ea luma le sani. O luma fo i le whanā i le ele tau taina o fio i ati i lātou uma i o lātou laro. I e whaatanu ina manuia. Se mamana ino la whenga e lene yasa. E maua lava se mi ino o ero mātou te mā. Mana tua fo i le nei tu rāro mātou i e. I se fo i la tau, le lava mai sa ninga le nei tai au. Ono le whenga i la tau se au ngā mena, le nga te lea. Le ato toa na marosi. I le tua whamanu i ate ate i la tau mātou te mā. Mātou te mara tua fo i lo mātou i e le nei tai au. I lava na sina fia lo mātou te mā. O niso i la tau. Lo whapea, i mau o lātou tino i mai o le ni lalwana. Ma whatiana o le tino o i ati i lātou, tono a inga po o tono fwoi i whanamai. Le atua, le ei lama se tasi ma te suru whai e, nā o i lama te tasi. O la taro i me tae au o lātou ka maa se i alofa, sila silane la mawhio i ati i lātou uma. A whatiana o whanamai mai lātou, e le atua, e esi ati i lātou i mai. Ai me se lama ti ngā, I se foi o whengai me tau tonga ti ngā i ni tai apu le nei asu. A le li atu, whai tō whine mū i ati i ngā tōru mātua tua. E so swani i ati i ngā tōru mātua li e. E ngā tai lea, a le leila o whio i a rimu tu tai fo mai. A wāi sai rimu se tonga whiti o ni vai na au a ngā i ati i ngā tōru mātua tama. I a wha ato toine e lo mana no mātua li e. Wai ati i ngā tōre poto mareta mai. A wāi sai rimu se tonga whiti vai na au, na ia mātou whaangahaina, o lātou whaangahaina foi, ni poto, ni whātua tua i atu oero mātou tamaha, ala mai eso mātou mahalosi, so mātou manuia, e via i loko oero mātou tamaha. Mana tua foi i nei tu lāro mātou i e. Pei lawa na sina fia o mātou tamaha, nisa i mātou, te gai o mātou tanga i nei vai tau, an li atu o fio i ati i mātou i e. Te soasoani ati i mātou, a
mese nā mese nā te whau e po ina i ati i a tōru mātu tama. Whananui ati ati i atu ai mese se te whau o mātu wangaro mātu tama. O longa roka whaneri rei ati i mātu. Whananui i atu tau sia pēra lawa whio si o lawa i aso. Tau whaina lawa whio i atu e se se nā i atu. Masta nā te whau e atua e vi i a lawa oe i le ni tu lāna mātu tama. E ngā te lea le mātu atua mātu te mana tu pēa. Niso i lātou, tama whanau Samoa, o lo i e te tonu, vai ngā auwha mātou. O whai nātu, lātou wona mo lātou whai tua no mātou te mai, o tua inga le ni, atu tere no mātou i e, e atua whanau more, i maru tia i lātou no wale leima no rofa. Tau sia pēa i lātou i ati i lātou i o lātou wala uma no mātou te mai. Whanau nāo o whiri ma le tia aporo i ati i lātou no mātou te mai. O se asa foi asa taimi nā te teri umai nā tau nā unga i a whape lawa. Nā whai a ruwhi nā whairoa i nā manuia i a ia oe o mātu te mā. Re nā tailea o mātu matua, i nā tua pēna i ka sāna o mātu i e, so mātu mātu nuu Samoa, nā mātu māwha whauatu o mātu te mā, i ni mai tau, e whaanunu no mātu o mātu i e, i nasi o whaamai ate i mātou, ne atua te tataro la o whio, o lawa whiu lawa roi e te poto mo le tamai. Se ea le atu ate i lātou o mātu te mā. O a fo i whaamai o pesi a i lātou e atua whaamai more, i whaapena e toa sea. Au i nātu nuu le ai ngā o mātu te mā. A whaafo i mā rosi ate i lātou. Mau i mātu se whau mai atu e via oi o mātu. I e whaamamia le whio no mātu te mā. Nei o mātu ai na umai Samoa, sae na te sifo ai mai se lami. Le o whai ngā wenga i ni tāi awa wale tāna ino le mo whionga no mātu tua whananui ati ati i ngā tau o mātu te mā. E mana tua whoi o mātu o ni e pi lama sina whia o mātu te mā. E wāwai ati whoi o wāwai o ni nani. Taues, whai tonu, ma le atu nu, ma le atu nu. Lo lātu whia vera o e pule mai ati oe o mātu tua. A o loso e fua lau whio o mātu. O la te tau i atu e whanau mora sira sinane o whio i ai mātou. Tau atu, ta lai o whio i ati i mātou o mātou te mā. Ia me se lama i ati i mātou o lātou whio mānu mānou. A o loso i fua la o whio o mātou te mā. Lo i ene pule au au, a toma i mā rosi i ati i mātou uma e mase vena o lani i atua. Whamanu i atu i ene o mawhatia o mātou te mā i nei mai tau tau, sa uanga o mātou i e. E ngā kai lea o mātou te mā, sina whia o whio, o nei o mātou tua oi na te mai, o tua oi na mau atu, ang li atu o whanau i atu o whio i ai mātou. Tama whanau Samoa, o te atu sa nau tonu re ni atu nu, no whiau ngā wenga, e lesi awa onga o mātou te mā. Ia le atua, ang li atu i mātou, whai atu i mātou, loro mai mā noso, tino atu le poto, mana te mai atu e o mātou te mā. Nei a lātou whai e a lātou ngā wenga mai whātua. Tua i atu e no mātou i vi i a lama oe no mātou. Mā. O ngā kore no mātou tua ana sara no muka. Nau se sira mo te whakafonga i ni tāi au. O no a mio lava mātou nā me inu sia mo mātou whai a pēr. O leo atu e lava vi inga i atu e no mātou. Mā. Whamā ngaro ko muka no mātou i e rina te lea no mātou. Mā. O mātou oe se sau no whio no mātou tua i e aso o e aso. E ngā kai lea o mātou te mā. O mātou mauna nātu rilo. Ngā sara i mātou i bēs tōsi lea o mātou. E ngā kai lea o mātou te mā whamangana i mātou. O mātou tuai fuaina i fwai osu atu nātu o mātou. O mātou lewa ai lava i mātou i o mātou lewa lepa nātu o mātou. A tuai te fua ese o ete o nātu. Whamangana mai i mātou le whamangana. Le nā o mātou atua. O te tau e ni te hau. I whai a lava i e o whingana. Stani foi pe whakona kutungai na o kauna, o fureina na o ki o paia o mātou te mā, i mai se hita fora. E whapea me fi sosoani a te ia fuai a te ere no te tere o le poto para te mai. A wari tau whai o na te au o wena o mātou tua. O le te tau lea o lena, whai a lapa i ei o whangaro. E suafa lapa manu ma no, e stuka viso, o no mātou ali, o no mātou whaola, o mātou role, o tau ai. Mene. La capo fue el día, el vino, también lo que es.
been blessed with so many things. God's been good to me. I have family and friends to share in all I do. But if I lose it all, then I am left with nothing. And if I have the Lord, I know I'll make it through. He's the only reason I live. But oh, what a reason. He's the only reason I live. But oh, what a reason. There's nothing in this world worth living for. It only leaves you empty and longing for more. He's the only reason I live. But oh, what a reason.
le whaaina e whanau te leina e la mātua mō le mau. Le nei whatawhaitawanga. We ask that you bless the offering we're gathering today, not just live here, but also in different ways. We offer not only our treasures, but we also offer you our time and our talent. Would you bless it? Amen. If you're not into it, that's a winner. Filia mo nei aso e soto mo mua. Feo mo mua e whakau mai feo preschool mai wha. The reading this morning is taken from the book of Exodus, chapter 1. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 1 to 14. E soto mo mua whaka mo mua e soto wha. O la tātou whitau whaka whakawhua i ai. O i mua nei o atani o Israelu. E nao atu e kupito whatasi ma Iakopo. E te tasi malona ainga nao atu ai. Isakara o Sepulona mo Benjamina. Tangata o wana whanaua Iakopo e to fitu mafuru i la tō a i Iosefa sa iai o ia e kupito. O whana whanau ngā Israelu, o matuafa tō te leina, o uola ma o whasilisili o na tō tele, o tumu lava le nuku i ati la tō. O e whai atu i ona nuku, whaauta, o le nuku o le whanau ngā Israelu, o sili o na tō tele ma le malosi i ati Joe. Nalato to fia I leo e pule ngā luenga I ate lato. Ia lātou whatinga I ate lātou, ia lātou o lenga mamafa. O lātou whaia fōi mō wharao o ai e tuai o loa, o Pitoma o Ramese. O lātou whatinga I lātou, o lātou ia o lātou te rina, o lātou ia fōi o tu, o lātou ai lātou I lātou. O whaporo maina e kupito le whanau ngā Israelu I le whasaua. Ia te le maina tu ala tātou whaitamu whakaolongo I upo anawhio mo pa ia. Tuma watu kei a te ia mana lava vi ina. Nero I whakavau. Nei awa noa e whatarofa atu ai le pa ia mana malo tāpo inga le ni tai ao. I o le ka e sine le fionga te te whono ma le mana lau. Ngā wena I sunga I o ao ma la whakatua. Fionga I rinta mai taka te akono. Mawhutanga tina se I o lawa I tatou wala no whanau o mawhuta mai I Saminga. Patu hui whatarofa I ai latou o mawhuta mai lungo le ea. Extend a warm welcome to our visitors from different ethnicities. Warm whatalofa to our virtual community.
worshiping with us now or later on in the week. And wherever you find yourself, this is our family. Utulata itato ilo ngatutono le neighbor yaso. Le asosapa mua le nei o le masina o le lima o le tausanga. I lava ina afea itato whenga malanga al lima le oti. Ia lo pumoni lava ua to e titi la to amia. E to tele itato lo tuua. Na tuai le upo masani na ufalomo pea le fatata tu famavaya tu tolele o mana ia falomo pea ia le moangana le epuia la malanga amatanga fo neto sangana tatu famavaya tu tina ia na fuao pio le langa lava le o te famoina I maliu I manuia la malanga Natula ia pe le te tau eona se I tātou vai ni ili le nāmua amana. Ato le maua mai e ni whamupenga whalenganga mo tātou uma. Lupumoni lava o le malanga pe se I o se metaphor. Pe o se ata whateitaki o se mea o le whai pe tātou I le taimi ma le taimi. Tātou tangata Pasifika o tangata Masani le malanga. Malanga I lungo le vasa. Malanga I le lawe le ele. Fifia tātou le malanga. Nofo ai le kumomoho. E tapu lo se malanga. E te iala I o tumu tangata. Tusi e soto o lo mamanu o e malanga alwhanaunga Israel. Mai e kupito I le sa nofo korongai. E a ngai kanana. I lo manatu e a vea ne asusa e asuso o si utato mafo faua I malanga. Whaafoloa alwhanaunga Israel mai e kupito I le sa nofo korongai. Ia mai whanaunga ia maua ai ni whakumanga whalenganga. Mo I tātou. Malanga, or journey, is a metaphor for going from good to great. It's the only meaningful purpose for a malanga, or journey. Alana malanga tangata ona ua angalenga ina. Na malanga o lese no fuanga e mawai file mo. Ala na malanga tangata ona o le tamau ainga. Mamala mai tātou. O tātou malanga mai na nea tunu o Amerika. Ina o maua tala I nei o lo tafe e le swa susu manmeli. Remember wala tātou te iloa e le tusi na tātou whita wina. E pese I o lo I iai le tamai malanga I tutono le malanga telelea o le soto. Pei o le whatau siusiu o le malanga I Iakopo malanga whanau mai kanana. Le mea sa ele onge. A ngai e kupito I le mea sa maua. So la matanga ala le tusi e pese I whamai le tusi tala. O na malanga mai leo Israel malanga whanau o tos putasi. A ngai e kupito. I le leo lo I Iosefa. E fitu se fu le awhai o tangata nei ai. Le mea o tātou ihoa. O mai nei a koko malanga whanau. O na tōle e wharao. O le ai o se na whaimola tōle. Ma le mea o tupu ua. Ai I la tō ta mau ai no whanua. Ua mali liu atu I Iakopo, mali liu la whanau, o
na tūlai mai leo leisi tupulanga. Tupulanga lea la tōtiri, Lord Yosefa. So if you look at the metaphor of journey, it's very similar to Samoans immigrating to this country. The book of Exodus talks about the passing of the first and second generation of Israelites in Egypt. And now there's this generation that knew not Joseph. They don't have the language. Their identity is fused with Egyptian culture. And more insidious, their identity was given to them by the Egyptian. Who they are and whose they are were given to them by the dominant culture. There were so many of them. They became a threat to the crown. Pero mena wa tuku. Wa leva na yei tangata i e kufitu. Wa ngalo ya na tupo fero na tufa shimama. So manatu mo huala. The night for the uku le tulaki mai o Farao na tele i loa Yosefa. Farao le tupu ai kupito. O le atua mo tangata nei. O la na upu e ola ainu. O la na upu foi e o tienu. Yosefa o le lea Israelu. O le tangata ese. O le tangata e sao mai kanana. Turai mai la Farao na tele i loa Yosefa. Here's a metaphor that's in that story in verse 8. The writer talks about a leader, a Pharaoh that knew not Joseph. So if you look at Pharaoh as that which constitutes power and dominance. So there was a time in the history when Pharaoh came into power, but this Pharaoh knew not Joseph. And if you know the narrative, Joseph represented other. Joseph represented stranger. Joseph represented a different ethnicity. If you remember the story, it was God working through the life of Joseph. And Joseph willing God's will in this world. That he became an instrument for God's grace. So Pharaoh, the other Pharaoh, had a dream, and Joseph was able to interpret it, saving the Egyptian from a big famine. So while wale talafaso pito, malo eko pito, watulaki mai le Farao lea na tele I loa Yosefa. So lale wingo le upu lea, Farao na tele I loa Yosefa. It's almost like us coming into this country. We don't quite have access to the history of this land. And we forget that. It's exactly like the new generation of Samoans coming into our culture and say, we don't need that old country stuff. It's the same motif, it's the same metaphor. So when you have people in position who know not the history of this country, then stuff happens. I se tulanga ele loa i te tai na mua. Wa nena na tuku o tulaki me nei le Farao le nei. Ele loa Yosefa. Ele iai fwysona na nautahinga iai loa le history o takata iai ko sena. Ele mafo faua ia ko le ale mea lai na totele takata iai.
A Pharaoh that does not know Joseph is a motif of ungratefulness. Pharaoh, a person that wields all the power, but does not know Joseph, the savior of previous generations. A person who does not know history should not lead us. A leader who does not appreciate those who have gone before them. Someone who takes for granted the sacrifice of others that came before him. A Pharaoh who does not know Joseph is like a kama'aina who does not acknowledge the stranger. This month is Pacific Islander Month. It's this country's attempt to acknowledge the different Americans. It's an attempt to include others in the history of this country. But let's be very clear. It's our contribution that makes the celebration of Pacific Islander Month meaningful. It's the merit of our people. It's the value that we brought from across the ocean. It's our tautua that makes these celebrations meaningful. A Pharaoh that does not know Joseph will turn out to be an ungrateful leader. Pio le langa leo le whailauma, e owane I o I tātou, I se teimi tātou te whapea, uma whai e tātou o le whaini mea. Owane ngalo le loto whawhatai, I mana tua le afu mātua, ina walato amataina, whatoaina le ne tunu. O leo mai tātou tala vau o na manatu lea, o siri o tātou manatu, o le leila tātou nanu. O neti tātou le internet, o na tātou lafu o ila ia e whata manu o tātou tua a. Na ngalo ele ai tātou la lātou tālama na whai, ia tātou la iti lama. O manatu lona lua, a ngalo Iosefa, ua ngalo le tua. Sio Iosefa le tangata ese, le tangata au mau. The second point I wanted to make is if we forget Joseph, we forget God. If we don't remember the Josephs amongst us, then we will soon not remember God and God's grace. See, Joseph stands for other. Joseph stands for stranger. And not just Joseph at the very end of his life when he was a mature leader, but Joseph the continuing. You see, he was once an arrogant little person. We should not just take the good and forget about the bad. We should embrace him in its totality. Because by doing that, we're also embracing all of God, and not just the good parts of God. A ngalo ya tātou le Iosefa, ona le manatua foi le tātou le tua. A wā Iosefa le tangata ese, fa me ia fionga le li, o manatu ele o tō manatu ia, o wala ele o tō wala ia, o feta laina ia ele tu. Si a ngalo ia tātou Iosefa, o na vengo fia lea o na ngalo ia tātou le tu. Ia tātou I lonta, o vai atu nei Farao na te nei loi Iosefa wa matana, tutupu tamata. Nā whapeano la I o Farao.
mai e tangata nei o na pulea lea o tātou ma tātou na tutino. E le tene o mai e o na whai lea o i lātou mo tātou matai. Ia o na whatokowhiti lo lea e whanau. O whaitu la whanu. Tamu whai e tāo whiofi e lea. Mele tātou te loa i le whinangalo le tua. O le whinangalo le tua e whapea na winga, e te taua o na tātou wasi i ai teini uma. Le mawhai o na tātou watu le ma tātou i loa ato toa. Le ai e te taua o tātou sa ili e o mawhanga nā, e mawhai e tātou sa minga, le ma yaso. Wai tātou te lei loa o whea o i eile whinangalo le tua. Io na whai la i e wharao atu la whanu. Mai a whanau mai se tamatane whasiota. E a whanau mai se tamatine whaola. So for pharaohs that didn't know Joseph, that didn't appreciate the strangers and the contributions they made, he saw them as a threat. He saw the strangers and the others as a threat to his power. So what did he do? He put together legislation, rules, commandments to dehumanize people, to rob them of their identity. Afu angana be fa yatu e pe o telefon. Fa ila tatou fa Samoa. Tam fa e tau tus pa ia Samoa, fa si po ale wingo upu. E se a wa tatou identity le na mai le tua. Le ia se o tatou matua na filifili Samoa e whana wai. Po le ngana fo le na ngana ai. No tātou tofi mai le tu. A ngalo la ia i tātou no tātou tofi. La whai mo fie whaina le mana tua i tātou le tua. It wasn't just Joseph. It wasn't just the Pharaoh that forgot Joseph. It was the Israelites forgetting their ancestors. Forgetting what Joseph did. It was the children of Israel forgetting who they were. Their appetites were so satiated by the fat of the Egyptian land that they forgot who they were. Part of the Exodus story and the Exodus series is discovering their roots. Yesterday, Mike held his first Toughest of the Fighting meeting. And it was deja vu. It was like going back to a place where we once were. Only this time, it was as if for the very first time. It was a bit about discovering our roots and where we started. It was nice to reminisce about the past. But now it's time to turn the page and push forward. You know, ofisili mo se i le tua o ai ia. O le tali mai le la au. O ako le tua Abrahamo, Isaako, mai Jakobo. Le whai mai le leo o ako le tua o lo tamā, ma le tamā o tamā, ma le tamā o tamā o tamā. Le whai leo o ako le tua o tua a. The voice didn't say, I am the God of your father and your grandfather and your great-grandfather. The voice said, I am the God of your ancestors. When Moses asked God, who are you? God said, I am your God. I am the God of Samoa.
not your parents, your grandparents, your great-grandparents, but I'm the God of your ancestors. In other words, God is not that distant from what you know and what you think about God. But it's far enough to cause you to pause and to respect Him. Or no winga o le atua e pe lata mai Yahweh. Au mamao. Penale winga o le atua e pe le whamana lama le la tala I a Mose. Le tua le nā o tātou mātua. Le tua le nā o tātou tamata. O le tua o le whenenga na osi te wāo apera anō I sa ako mi atu. Ia manatu muli. E le o le tamu unga a le whenenga malama. Last point I wanted to make, it's not the destination, but it's the journey. Isteni tātou te whio o wawea I kanana. E angalo ia tātou e te pena ina le tua o whengamalanga. Pe manatu nā, it's not the destination, but it's the journey. You can see this principle working in the US today. You know, the first generation immigrants come to this country. They're very ambitious. They're open to opportunities. They're willing to work for less. They're willing to work long hours. And then the next generation comes in and they're a little bit more, let's say, cultured. They begin to have better jobs. And the next generation after that, they become relaxed. They're happy-go-lucky. And that is what caused slavery in Egypt. When the Israelites forgot their origin, and the parents were so busy with work that they forgot to share the narrative and the stories with the next generation. So don't be so focused on the destination, but it's the journey. It's teaching them as we go about our ways, week to week, day-to-day basis. In our New Testament reading, the disciples were focused on the end. They all had certain expectations of what this thing will lead to. They've invested 3 years of their lives following Jesus. And some were not sure where this was going. In our reading in the New Testament, Jesus had just had the Passover meal with his disciples. He washed their feet in an act of servanthood. He foretold his betrayal, which Judas will soon perform. He predicted Peter's denial. He told them he's leaving, and that it's good for him to leave. But then he adds his word of hope. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled, but believe in God, believe also in me. For in my Father's house there are many mansions. If it weren't so, I would go and prepare a place for you, so that where I dwell, you will dwell also." Hardship has a way of getting our attention. Pain slows us down. And very few of us, after facing all that, come out the same way we entered. And Jesus understood this and attempted to prepare his disciples for the road ahead. He said, "Trouble will visit you, but if you have faith in me, you will overcome those troubles."
You will have a direction in your life that's new and that gives you energy. If you have faith in me, you will get help along the way. We live in a post-Christ world, meaning we cannot read the story of Exodus uninformed by the Christ event. In other words, when we go back and read the story about slavery, we have to take back the Christ event. We have to forgive them, for they know not what they do. And start afresh, building anew. We're not just learning about the mythical event when we go back to the Exodus story, but we are revivifying the stories of old. We're revisiting our culture and ancestral sacrifices so that our time on earth becomes meaningful. In manatu fa penafu tafsi le fai. Ile mafai to fo I tato e kupito. Le ai. It's tawana tato to le I luma. Ave tala o tato mai tua. At tawana informele tausisi. Io te penanga na deta ya. Lo stalo ia fa malama ile nga o le tua. Ya tato ese le winga monio ana fiona. Ya fa awau pera tato saunime sakaramento ba ia. Whamantunga Bahia. Mai paulo au foina o maua mai le li le mea o tutumina atuai i atu utou. O le lava pona whaalata I nai le li o Yesu na I tango ai le areto. O tofi tofi ma tumina atu I o na soko ma whape atu. O lo tino le nei o tofi tofi ma sui o utou. I o tau whaia le nei mea ma whamantunga I ate au. Yesu uma tau te ai ai. Mai pauru e whape foi leipo I na uma no lato ai o si tia I o lato luma ma whape atu. Leipo le nei o le whengai ngā fōu le lo toto. I o tau whaia ne mea ma whamantunga I a te au Yesu uma tau te whainu ai. O wā wasu uma tau te ai ai le nei a reto ma whainu le nei. Tu te whaai loa atuai le maliu o le li se I toia fiu mai o ia. O mai na mumua la lato whaftai. Me leo tau sanga atuai le te akono I a Mike. Se alanga la tato whaftai mo le areto mo le waina. Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. These are lessons that we have been taught. As we come here with open hearts and minds,
blessings. Continue to ask for your guidance on this church, on this community, and all who are witnessing to it. Give you thanks for all that you have given. In Jesus' name we pray. On the night that Jesus was betrayed, he took bread, broke it, and gave it to his disciples and said, "This is my body broken for you. He also took the cup and gave it to them, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" Whapenafo o tātou whaia. A mawale a reto ma le waina te lia lo. I was on his mind when he was on the cross. He knew that I wasn't ready to die, but instead he took the blame and he died for me. What an amazing God I serve. Your love is so much more than words can tell. Lord, you died on the cross to set me free. For me, he died. For me, he suffered on the cross. It should have been me, but instead you took my place. Amazing love, amazing grace. Lord, you died because of me. I could see the nails, these through his hand, and the crown of thorns was on his head. And I could see the tears fall from his eyes. I can't imagine the pain he knows me. Your love is so much more than words can say. Lord, you died on the cross to set me free. For me, he died. For me, he suffered on the cross. It should have been me, but instead you took my place. Amazing love, amazing grace. Lord, you died because of me. Tātou tatalo pea, let us pray. Whaaftaile li ia no le nei awanoa. Umawailo mātou angatonu le nei lau pa ia. Leo no ana i mātou i au tulafono. O mātou tausia fo i au polo inga. Lo lava lofa ma lo lofa muti vale. Whamangaloina ia mātou ngasala. Liwa i lau whiu numo le sātou. Au mātou wanga sala pea. O
Mai e ia mātou whamanuianga umore nei sakarameta. E mātou o atu ai i le lalolangi i le neve aso. O mori mawina le alofa la mea i o la ufio. We gather here today thinking about your sacrifice and how it applies to our lives. We've heard the message. We now ask you that you give us the humility and the courage to manifest your teaching out in our lives. We thank you for the sacrament, a constant reminder that you are yet to be here. In Jesus' name we pray. Amen. La tatou whai ure nei sa ninga besu sa mea besu. Oh
lang ai ve ia ni taimu ve lo le fa tau va fa mo fu tau mo fa ia le kalisia fa filo e tua i lo sunga fo mai ia mai se fo de sunga le wa wa le te mo ta to ta po ia ta ia e o mai o na ko ta pe fa fi to mai no ta to ta ia la ta sa ai mai se fo ia fi o ia le tua ia le fo mai ia fi o le tua te ina i ta to ni ta ia mo mole tua le nga fa te tele i lo sunga fo mai sunga le wa tu sai fo man na le fi ta sa fe mai lo sunga man sunga le wa ni nga te leo ta tu ta so pa ia sa fi na nei ta ia ti no man to tu pa ia le ta tu ni Yesu Kristo ia ma nga lo mai ta to ni ta ia ta nei ia si pa ni fa tu ma se le na ia mo e se ia nga ma si anga yo ta tu ta wa pe al fa tu fa o le pe o fe na le i to no na le mo ta tu ma le ai fa te fo ta tu ka le sia tu sa fo i male ta wa ta male usua i mai nei ta au ano fa manulos e wi na va i swing o tau male te lo fa mai ro ya le lo va tu pe su ro tino lo to fa manulos i mai pe nei ta au e ale ta tu ta po inga pe ona masa ni e sa te test ai wo tu la ya tu o na nei le fa o lo ina o ta tu te ma fa le nga tu sai male ya le lo fa o le mau mal musio na to sauina ni tai au ia e tasi le afe lima se lau fa se fulu pa poporta to kalesia e luafe ia o le tu fa tasinga o tu mau mal musio mo tatu tama fa le nga nei tausa i nei masina ia e to luafe lima se lau fa se fulu tala ia ele se manuio tama nga ruenga male ia lo fa le tu ia to e lingi fa watu le foaing wa le to fo ai ni tai au e ana mai i le tatu te mafa le nganga ni tai au ia fa mania le tu i tatu ai ngalo ni fu vai as lo tatu fa tas pe mani tinao le fa tu or to ina ia so mi fo i le lo for tatu te mai lo se la tala ia mo mo le tu ai le nganga fa te tele le komiti i le pa ia le tatu ka le sia ia lo fa le tu ia manuia fe au mu tiu to nei aso ia so ia manuia ni tai au o te atu whawhatai le komiti o tu sai fo i le o mai no mama au ma musia tatu kalesia ia wafo i mau o tina ma e mo te atu e whawhatai le ngata i seleni ia telefo o tau wafa o mori mai pe matu ai mai le teni ma le teni io nai se leni fui io atutua o ia mea uma fatasi e mole mama awe pe no fonga ine le komiti ia ma fale tu e fatutu me o tu fanga au ia ona me o fia fasisi le natu e ia lava o tu ma luenga o neve yaso wa taina after for suman e wa o to me le so swana me tatu tatu sana to me ele ne yaso ala tatu fa e u tau. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message can be fuzzy at times, but we have faith in your grace. And as we go out into the world this week, we know you will be with us. O mato o i si uio le ne tapo imi. Mato whamina tuina fo i mawaenga na e mawaenga lo kaupa ia. Ngona lo mato mamosi. Lo mato titalo i papa e loa le neva yaso. Le ta ape manisa na lawa lo nuku mana wa kasi. I lunga ia i mato mana whanau i lo langi au au. E lofa tuno i tele o Yesu Kiriso o mato i whaola. E lofa mutu mutibale o leo tua te maa. E mai maafutanga le mo tusia malo o ngana pēia. Nei maso umai o i whakavau lawa. Amen.
Oh,